لدلالته كنز الكرم عذب الكلم هادي الأمم لشريعته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته كنز الكرم عذب الكلم هادي الأمم لشريعته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته فمحمدنا
هو سيدنا فالعز لنا لإجابته. فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته. الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته. الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته. الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته. فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته. فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته. كنز الكرم عذب الكلم هادي الأمم لشريعته. أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته. أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته. الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته. الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته. سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته. جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته. جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته. نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته. فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته. فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته. الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته. الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته. الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته. فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته. فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته. كنز الكرم عذب الكلم هادي الأمم لشريعته. أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته. أزكى النسب على الحسب
هو خير نبي في أمته. الصبح بدا، الصبح بدا، الصبح بدا من طلعته. الصبح بدا، الصبح بدا، الصبح بدا من طلعته. سعت الشجر، نطق الحجر، شق القمر بإشارته. جبريل أتاه ليلة أسرى، والرب دعاه لحضرته. جبريل أتاه ليلة أسرى، والرب دعاه لحضرته. نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته. فمحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. وقل جاء الحق وزهق الباطل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان من طين وكتب سعادته وشقاوته ورزقه وأجله، وهو في قرار مكين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله الناصح الأمين، وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. آمين. أصبحنا وأصبح الملك لله، وأمسى الملك وأمسينا وأمسى الملك لله رب العرش العظيم. اللهم بك أصبحنا، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين، ومساءنا مساء الصالحين. اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر، ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر. أصبحنا في أمان الله وأمسينا في جوار الله. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعاده. اللهم إنا نسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.
Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salat abdin qallat hilatuhu wa rasulullahi wasilatuhu wa anta laha ya ilahi wa likulli karbin azim wa farrij anna ma nahnu fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Para pendengar, para pencinta setia Qauliyah 371, sisatejana insyaallah sami-sami muljaaki Allah. Sisatejana batan kula muljaaki. Wabil akhas setaja para kiai, setaja para alim, setaja para ulama, setaja para kiai guru ngaji, setaja juga para ibu nyai, juga setaja para ustaz, para ustazah. Langkong-langkong sesoti neteni Qauliyah pagi kak dinto sesatu janabatan kaula muljaaki. Juga nandak lepas saja para apareng pertolongan atau tolong kangku memperluas pancaran kak dinto dari pancaran si sangat-sangat sederhana. Dari perangkat kini paling kini. Cuma karena bentuknya satejana para cakanca tantretan saya memperluas. Saya melalui radio pancar ulang. Atau juga saya melalui pengeras-pengeras suara. Saya pancaraki dari panseponapan masjid, panseponapan musalla. Juga saya dipancar luaskan juga melalui FM radio. Terima kasih terjukan motor sekelangkong deka FM radio Al Kairu Pamekasan. Juga saya memperluas, terus saya memperlebar pancaran Qauliyah kak dintoh melalui internet, melalui internet. Melalui internet Sentarius Nusantara channel 290 Semekar. Sesatejana cukan batan kaula muljaaki. Pertama-tama ngireng setajarang sareng adzikir daka Allah. Pas paungku adzikir terpastori pabenya adzikir daka Allah sesuai perintah. Udzukurullaha dzikran katsira. Adzikir tibin bakna deka Allah zikran kathiran. Kalau berzikir sebanyak, banyak azikir. Banyak azikir, banyak azikir. Karena insyaAllah kalau berzikir kulaban panjenengan, cuma separing tambahan seteja napa searp buto tambana dari Allah Subhanahu wa taala. Seazikir banyak, sebanyak selamat. Seazikir banyak, sebanyak kauntongna. Seazikir banyak, sebanyak kacejaanna. Seazikir banyak, sekempang rizkina.
Saya zikir banyak. Saya paling semak dek ke pangeran. Tercukan kulaban panjangan ngereng sami-sami asyukur dek Allah. Sejelas panika hal silakar pasti ampun karena manusia tak bakal lopotin nikmat-nikmat Allah. Maka sejelas kulaban panjenengan tak bakal alopotin juga dari sebadana nikmat panika syukurna. Karena tanpa nikmat panika syukurin, tanpa kulaban panjenengan tak bakal sedia, tak bakal siapin atau tak bakal sediain. Pun apa? Ya sedia. Pun apa? Ya sedia. Lebih tambah nereng pareng dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tak ada selebih selain daripada Allah apa dengan tambahan barokah. Muka-muka saja nak kenikmatan ni paring natati barokah dak kakulaban panjenengan saja. Amin amin ya rabbal alamin. Motor sekelangkong juga dak ca kancase bedening daerah Tesok. Saya ampunlah memperluas pancaran kauliah kain itu melalui musalla Karangjati Dasuk. Dasuk musalla Karangjati Dasuk. Tukan dari tambah akung berak. Tak kebelanya musalla nang laki tak nyamain ngara. Sesatu jena motor sekelangkong. Muka-muka sareng Allah. Satu jena iparing na balisan. Si sangat raja mana bilang kira. Sok tambah padang terang ilmu. Lebih-lebih ilang kerkento beda putra-putri kulaban panjenengan saya ngaji tor si ajar. Amin amin ya rabbal alamin. Jukenan Kerta Timur Desok Musalla Al-Barakah. Motor sekelangkong muka-muka parang na istiqamah. Selain dari kainto sangat penting sesuai kalaban lakon nering odi. Lakon nering odi nikah tidak lain cuma katipun apa saja nasi tetia pengabdian dak ke Allah. Ngabdi nasi tepak, ngabdi nasi bagus. Nireng kulaban panjangan lebat kauliah kaintoh ban lebat pengajian selain dan tak bisa. Mata paam masa jan tambah bagus tengkula ngabdi dak ke Allah. Masa jan tepak, masa jan tepak, masa jan bagus. Masa jan tepak, masa jan bagus. Masa jan tepak, masa jan bagus. Badana pengabdian datang kula dekat Allah Subhanahu wa taala. Sekalaban harapan mantar muka satajana kula ban panjenengan kengingah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terdan setuju pencinta pendengar kauliah 371 sebetulnya kula hormati. Tepaan ning itangkel petok bulan petok. Nah, petok-petok nih. Tepaan ning itangkel petok mungkin nikah juga tepakna ning bulan petok juga. Ngereng kula ban panjenengan muka pengajian pagi kento kalaban setong jawabun Allah dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum
faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sadaqallahul azim. Artih debu Allah panikah, wallahu a'lam bisawab. Kulaku saambun ada pak dekat hari kiamat. Yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Manusia bekali opau dipoleh sarang Allah. Manusia bakal keluar dari kuburna bangsa benga sarang Gusti Allah. Sekak dima keluar manusia dari kuburna nikah astatan, menabi keluar kalaban ropa si acem-macem. Keluar kalaban ropa si acem-macem. Fata'tuna afwaja. Fata'tuna afwaja. Jadi pada datang kapi, pada keluar kapi dari kuburna yese manusia afwajan sambil acem-macem. Sambil macam-macam. Yasdurun nasu ashtatan. Manusia banika tak kuncoma. Sekak dima manusia ni ketibi. Balik manusia ni cukan sarang Gusti Allah ni ke epapolong epapol kompol. Epapol kompol bagi ina sida pada. Bagi ina sida pada. Andi arte apa sarang Gusti Allah dari perbitaan keluar dari kuburna nikah. Jadi yasdurun nas medal manusia, yasdurun nas keluar manusia dari kuburna nikah astatan. Astatan. Abang ibang ni lah, abang ibang. Astatan ni ke abang ibang. Di sekelompok A ya pada ana, sekelompok B ya pada bina, sekelompok ni. Jadi pesa-pesa ben pangeran ni. Fata'tun afwajan sekali dima pada keluar dari kuburna kapi manusia ni ke afwajan sambil dalam keadaan napa? Mutanawwi'at mukhtalifah. Tak ada pada andi arti tepita. Pas elong papolong ni. Pada kelas ni kelong papolong. Sekelas setong pada kelas setong, sekelas dua pada kelas duaan, sekelas telok pada kelas telok. Ayat kain itu antara saja tidak lain kesokan Allah subhanahu wa ta'ala ma'i pasabanikan ki Allah ta'ala mau ningah. Allah ta'ala mau ningah meningalia hasil-hasil kerjana, hasil-hasil lakuna, hasil-hasil amalah si dalam kaudian makin nikah. Jadi cemacem lako tingkah dalam kau diantunya makin banyak aku laku ikam baraki sarang Gusti Allah. Ikam baraki tetina mun abaan nikah api tepitena keluar dari kopurna bang sebang terpas epanya petak terpas epanya petak. Semodel nikah pada model nikah, semodel panikah pada model panikah sana. Tandratan saja kabul Allah dalam ayat panikah para rabu saja, para pendengar saja.
Sayyidina Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu an matur dak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali Sayyidina Mu'adz ngaturaki badan ayat panika. Mau saki ayat panika dak Rasulullah. Di ayat yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ayat panika ya toraki dak Rasulullah. Imau saki imau sareng Sayyidina Mu'adz ibn Jabal dak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Napa jawab Kanjeng Nabi sampun ayat panika imau saki? Kanjeng Nabi adabu ya Mu'adz laqad sa'alta an syai'in azimin. Beendria cek saking rengannya tanya, ring oma tahu. Saya tanya akiban, saya tahu beendria sesuatu saya sangat agung dah Rasulullah. Sesuatu situng-situng saya sangat raja. Saya sampai Gusti Kanjeng Nabi kalau bentebu baneka, thumma arsala ainaihi syarifatain bil buka. Di saat panika Gusti Kanjeng Nabi saampunai mangosaki ayat panika, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panika mular. Gusti Kanjeng Nabi ini mular. Napa? Karena Gusti Kanjeng Nabi sareng Allah ampun le paring aki uning selain daripada ayat panika patoron dak ka Gusti Kanjeng Nabi, maosaki dak ka Gusti Kanjeng Nabi sareng malaikat Jibril. Puncukan sareng Gusti Allah paringin napa? Kemperan dari model ben macam-macam umat sekali masih keluar dari kopurna sesuai amal labeng sebeng. Iantarana tantretan sedaja dalam setong cebu dari Kanjeng Nabi SAW tanpa bisaos neka saya seputaki napa kelompok golongan-golongan umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW semon keluar laku dari kopurna saya padang sareng Gusti Allah. Keluar sareng Gusti Allah dari kopurna ben pas paterang ropa-ropana sesuai kalaban amal-amal tak becekna, sesuai kalaban amal-amal tak becekna. Karena sejelas manabi amal-amal saya becek, andi arti manusana saya peratu da Allah, sepaju deka Allah. Sejelas mereka tak usah ketunging teretan. Tak usah kecator. Sejelas bekal kaulatan sangat mulja kaulatan sangat terak di ajuran Allah Subhanahu wa taala. Katina pada pun Kanjeng Nabi yuhsyaru asharatu asnafin min ummati ashtatan qad mayyazahumullahu min jama'atil muslimin wa yubdi suwarahum. Bekal bolong sapa banyak-banyak, sapa kali bolong sabolo banyak-banyak bernah dari tang umat. Berna-berna saya tak bener, berna-berna saya tak tepak. Berna-berna saya tak bener, berna-berna saya tak tepak. Berna saya tak bener, berna saya tak tepak. Kimun si bagus, tak usah kacator. Mangkana kuleban panjenengan muka-muka tak golong akhirnya kasih ke kabar nih. Materi golong akhirnya kasih nyata-nyata terima Allah. Titireng mulja ya ajuran Allah. Kalaban selalu memperbaiki amal lah. Kalaban selalu matepak amal lah. Jatin, jatoron. Jadi amal sila lakonin beri, tore perbaiki makin. Semaja semakin lebih baik. Laku insya Allah kelihatan lebih terak boleh, lebih terang boleh, lebih cerah boleh. Timun sehari beri kurang katerema berusaha untuk hari ini
Napa? Maklai sampurnai terima. Terus sawanika. Asyaratu asnafin min ummati. Min ummati ya Bung Kanjeng. Jadi ipa polong, ipa kompol, sepuluh macam, berna dari tang umat. Astatan kalaban ipa sapesa, astatan kalaban ta'along polong. Qad mayyazahumullahu min jama'atil muslimin, silang kungku mapita. Dak kasatajana Allahu pasir Allah dari kompol orang Islam, uyubdi suarahum, dan pas materang Allah Ta'ala ada keropa na yase ummati. Ti gulaku ni mak. Sapolo banyak banyak macam. Sesuai lakon, sesuai tengkanan yang dalam kau dina. Mangkana tandretan sedaja kulaban panjenengan atengka baik seitorok kalaban tengkana sesuai kalaban adat ben tradisi na. Nika kulaban panjenengan men melain. Kita punya orang mungkin yang melain yang tradisi jangan dikait-kaitkan dengan agama yang sudah jadi kaprah dan lumrah, jangan dikaitkan dengan agama. Kulaban panjenengan orang beragama ni mak, kulaban panjenengan orang Islam. Napa sih tak ikait-ikakin kalaban Islam? Napa sih tak ikait-ikakin kalaban agama? Semua tingkah kulaban panjenengan pasti dikaitkan kalaban agama, pasti ampun. Tak ada cerita nasi tak ikait-ikaki ben agama, sehingga ikait-ikaki ben agama. Ada lain-lain dia. Cait kait taki ben agama dan mesti tak kait takin ben agama. Cereng kula pak, kula andi tengka, kula andi pola berdesi memantau. Kula ban panjenengan andi tengka, andi pola berdesi memantau. Berdesi nyuting, bertukang buku nah, bertukang catat. Catat dek cecer kapi. Dia tak bisa tak kait takin ben agama, tak bisa. Itu napa seeka pola, napa seeka tengka, kulaban panjenengan ning dalam kau di aneka baik tengka aneka. Tengka silakan contoh aki Kanjeng Nabi. Catat napa seeka tengka kulaban panjenengan. Tengka silakan oleh na karangan, tengka silakan kung karena oleh na kaper, oleh na kebiasaan, oleh na lumrah, oleh na kaprah. Nika bede tukang tole sakapi dan masih tak ikait-ikakin. Para pendengar, para pencinta kau lihat 371 seperti yang kau hormati. Tengok laku bila cakap diri kau purna ni macam-macam mak. Si fokus, ya fokus tanpa naropana. Si fokus, ya terak tanpa naropana. Sebenarnya juga saya tak fokus, sebenarnya saya kecator-tor, saya kecerita sarang Kanjeng Nabi ini. Sallallahu alaihi wasallam, saya kabela ke kulaban panjenengan, sebaja kulaban panjenengan tengate. Supaya kulaban panjenengan ini bisa selalu tengate. Cepon si pertama faminhum ala suratil qiradah. Faminhum ala suratil qiradah. Di antaranya setengah daripada umat si kaseput ke dari kopurna ala suratil qiradati ingki banika aropah atas ropa-ropana napa qiradah mutak ketek aroba mutak beda orang sejak di kopurna sareng Gusti Allah manusane kecek kalaban aropa mutak
Ya Allah. Terselamat tu kulaban panjenengan. Jika dari kuburan baharu pamutak. Jika dari kuburan baharu pamutak. Pasir orang-orang sejak dari kuburan saya badang sareng Gusti Allah. Deka kumpul manusia ning saat panikah. Ingki panikah tidak lain jaipon se Eropa mutak jek dari kuburna. Ingki panikah fal qattatu bainan nas. Fal qattatu bainan nas. Al-Qattat ni kata tempat provokator. Tukang tungatu pengadu domba. Pengadu domba. Andi dua ropa. Dengan andi dua ropa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam ya la yadkhulul jannata an-namam. Tak bakal masuk ke surga siapa orang se tukang ngadu domba. Bini ngatumbi. Ngatu teretan nani dak pitan pada benembi. Iatu. Menembi iatu. Apa iatu tedak karo? Iatu. Himodile seneka ngatu teretan matokar teretan. Orang sikus bagus sekar patokar. Orang sekor akor patah akor. Orang sekor akor tak akor. Napa istilahnya? Istilahnya dzul wajhain, dzul wajhain. Andi arah dua. Nang ban setong na. Lem ngalem se ka bolong. Lenyale se jauh, se setong na. Tengah bolong ban se jale gelak. Lem ngalem kasi jale gelak. Lenyale kasi pertama. Terus sebenarnya jadi tak kelem menemu nyaman orang ni. Pengadu domba. Ngatu kule setretanan sekor akor tak akor. Si akor bah sentimen bah soker. Pasti beda orang ini kama. Orang yang sekati banika pasti beda. Ntar kata mana, bukan kaca ada iya benar. Bukan kaca ada iya benar. Kaca ada iya benar. Bu apa jangan tak tahu bukan kaca ada iya. Tingintar ke setong na, apa lagi? Cita gena. Kontara main gelak ke konroh. Ku tak ngaca bener tak bener. Ada mati lah temu orang bahasanya maneng. Ki pendenan mungkin tak saling patok. Kalau tak saling patok pendenan. Bahasa saling patok mah. Siapa ni ke penyebab? Mungkin namam ni ke? Namam ni ke kotat, namam. Tukang tungat tu dia ke? Tukang tungat tu pengadu domba. Karena agabai kecubaan kareng Islam, agabai kecubaan kareng Islam, nikah haram. Pasti ngarugiaki bukan, ngarugiaki. Tak usah sampai kuleban panjangan mengadu domba, kena agabai napa? Cuba sangka saos, kena agabai cuba sangka saos keteretan Islam nikah haram. Cuba sangka cuma.
Ya boleh aku leban panjenengan benih kun coba sangka. Tungat tu orang. Dema bode sobaje dema bode sabab ni kali. Dema bode sabab petretan selain ni tak akor. Dema bode bab sabab muntretan selain ni kita mesti tak akor ah. Aro bemotak kula ku bila cek diri kubur. Aro bemotak. Sampai dia buaki telepon paling rajin siksa kuburan, paling rajin siksa kuburan dari urusan telok ni. Beda hal telokan, beda hal tertelok. Menilakonin bi kuleban panjenengan sedaja ni kata urusan rajin yang kuburan ni. Jadi urusan raja dan kuburan ini jadi urusan raja. Pertama, minal ghibati. Pertama urusan ngarasanin orang. Itu orang sih biasa ngarasanin orang. Ini ke urusan yang di dalam kubur ni raja ni. Kan cek ngarasanan orang. Cek ngarasanan orang. Cek ngacaan cuban yang lain. Sengaja jangan cuba yang lain, mau ngaca aja tore kacaca kusar yang lain. Ia mulai selamat lah betul nak boleh. Ia selamat dari orang saya kacaca ni kan bisa jadi mau datang belisan makin nak. Mungkin dia sangat leras di dalam setong cebu. Nabi tak kira banding Allah cebu dengan Nabi Musa alaihissalam. Allah tabuda ke Nabi Musa, "Idza aradta an takuna saliman minan nas, fala tadhkur li ahadin minhum illa bi khairin." Mun baan terus yang selamat dari orang lain. Mun baan terus selamat dari orang lain. Maka baan cek ngacaca orang lain kecuali ngacaca sikus pekus, cek ngacaca bak cubaan. Ini tak cocok ke berani Masya Allah. Ada pakontekan dia boleh je biasa. Pakontekan dia je biasa. Ini lah berngat kancan lah tak cocok. Nama orang yang tak kecocokin. Ntar ke frekuensi lain. Perlu ngaca tak cocok ke berngat dia. Pasir gini kan kikula. Kimun bode sepade ia pada bi kula berarti. Paraja tore taubat te pa ongku taubat te paraja saporan ka Allah. Mungkin bode semainga ni gele, mungkin bode semainga. Tore pa ponduk. Pondut nikah. Saya ingat tapi ki kula ban sampean cek pura-pura ngidingaki pura-pura nerema ternyata kula ban sampean tak ada arti. Tak di arti apa? Wala takunu kalladzina qalu sami'na wahum la yasma'un. Saya jangan mengiran. Bencik papa debi orang-orang si cuma ngaku ngiding. Norok ke pengajian, ngikutin pengajian. Oh, ngikuti. Mendengarkan pengajian. Oh, mendengarkan. Tetapi wahum la yasma'un ternyata bentang ngiding apa-apa. Di arti benih kopeng si tak ngiding, aten si tak ngiding. Mun kopeng ngiding si udah pengajian keng ate tak ngiding. Dari mana tak ngalak kan? Kayak sena pengajian lo tak ngalak. Paling rogi na manusia itu tukang tungat tu ni. Paling rogi na manusia itu tukang tungat tu.
Pasnya nomor 2 tantaran saja siapa sih sangat seksana, siapa sih sangat urusan nah dalam kuburan. Tidak lain iki paneka persoalan minal bauli. Si pertama al-ghibah, si nomor 2 al-baulu. Persoalan minal ghibah, si pertama persoalan dari masalah ghibah, si nomor 2 permasalahan dari masalah akemi. Bo, kenapa urus Nabi akemi? Bo, akemi ini mak beda aturan mak. Orang mun tak tepak akemi berarti juga tak tepak akilan. Cinta tepak akilan nah. Napa sih bangga akina dari ibadah nah. Selaku kulaban panjangan orang Islam, saya dituntut kangku ngelakuaki perintah Allah, itu pun yang wajib atau yang sunnah. Panika sataya namun tak tepak jaga najis sah, mun tak tepak jaga najis sah, panika bisa jadi kulaban panjenengan kun kare ngalakuaki pekusa tapi tada bukuna. Urusan kemi ni, urusan kencing ni gila. Urusan kencing ni termasuk urusan raja nang kuburan. Tengah orang saya biasa kun cuma muka-muka seleting celana apa celana celaki ya kemi ning kiri lorong roh. Ni masih cetak Islam tak tahu warah. Cetak torna tak pada tanto. Setiap kulaban panjangan sami-sami Islam masai yang mencelakar pada Islam. Coreng kebelet, kapuru. Duna pengampung ke roman orang, coreng orang tro kapi sebenarnya orang makai tak kenal tereta nabe, makai tak kenal tereta nabe. Ngampung jeding, ngampung kamar mandi tak kira tak beri. Napa boleh urusan kami, semun kalaban urusan tak tahu nyocek, tak bener nyocek, tak tahu nyocek, tak bener nyocek. Ini kita urusan raja nih kuburan nih. Itu urusan raja, urusan kami ni kita urusan raja nih kuburan nih. Makanya ki kulaban panjenengan ngaloraki hajat kecil, ngaloraki hajat kini nikah, arep aki napa ya pipis can istilah atau berkencing, panika usahakan tore kalau buan pinter-pinter atau bener-bener tak cuma pinter cuman lebih-lebih kudu bener ketina cara mensucikan sesuai kalaban tuntunan Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ki ikain to jamai gembaraki kemi mak. Ikain to juga ni gembaraki kemi. Gembaraki kemi. Kiwada hakikat satayana najis ongkuna. Satayana najis. Jadi sabadana najis kulaban panjenengan cek apa ciput bi najis. Jadi tores sucikan najis neka sesuai kalaban najis neka. Makanya seputar kini dalam buku fuqaha, buku orang alim fikih. Fuqaha muncaan beda najis nega najis muqalladha, beda najis mukhaffafa, beda najis mutawassithah, beda najis raja, beda najis napa nyama najis demang, beda najis berak, beda najis demang, beda najis penangkung. Dan cara mensucikan dari ketiga-tiga najis ini kata apa ada. Tiga leban sampean ku tu tahu. Ki atau raki oning bala nyari tibi. Angkui mak kain ni sebede sekitar lah. Angkui pak ustad ni sebede sekitar lah. Tanya sampean. Jadi pun najis macam telok pak ustad. Najis berak jadi pun najis demang jadi pun najis teng sedeng jadi pun derma cara ketiga-tiga najis panika untuk mensucikannya. Cara mensucikannya ketiban apa ketiga-tiga daripada najis keintoh. Kudu ajar dia. Cekun tahu berurusan bernajis tapi tak tahu nyuciin. Karena kalau dalam riwayat lain dan kalau pernah mangki mak cebu seneka. Inna min asyaddi azabil qabri minar rasyas. Inna min asyaddi azabil qabri
minar rosas. Sangkunna setengah dari raja-raja na seksa kuburan, panika minar rosas. Napa rosas? Dari jepritan-jepritan atau tampesan-tampesan senyata-nyatanya binajis. Ini cek biasa orang andi kamar mandi, andi jeding. Jedingnya tak ada katongkon. Sedangkan yang jeding ni kamar mandi ni kesampian berkencing. Nah, kadang kami kata bah ceng manceng tak tahu kan. Kami ceng manceng. Jeding tak kami tahu kami ceng manceng. Allah letas nak kembali sampean kereng di ereng aja ding apa tak torot apa tak yasain. Deki tinggal sampean ngakui pakaian sarong dan semacam sambah cuma akisek ke di ereng gedung aja ding wah. Ke gedung aja ding si di ereng kan jelas najis sampean apa. Le tampesan najis sekati apa nikah. Si ben sampean yang seperti yang tidak apa-apa arwah si maraja siksana kuburan. Arwah termasuk bagian daripada raja yang siksa kuburan, sangat tak urusan dengan kuburan. Ternyata saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni kemak jauh pembicaraan dari kata-kata tukang tungat mapahitar dak nikah nikah kuncoma beginah. Napa si itu buaki manabi jaipon paling raja urusan dengan kuburan antarana urusan kalaban tungat tu. Urusan kalaban ghibah. Ngarasan orang lain. Torjukan urusan kami. Nah, si nomor telok ni kasi abali ka materi mungkin. Napa tantaran saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala si nomor telok iki minan namimah. Minan namimati. Nikah masalah si akibat daripada namimah. Daripada tungat tunik. Daripada tungat tunik. Sampai itu buaki sarang ulama amalun namam adarru min amali syaitan. Ay. Wow. Lakon orang tukang tungat tunik lebih bahaya daripada lakon setan ni kok. Aduh. Apa bisa lagi? Lakon orang tungat-tungat, orang tukang mengadu domba ni lebih bahaya daripada lakon setan. Tidak tukang tungat itu korban setan. Lebahayaan bagi setan aku jepun ulama. Karena mun setan dia kan tak kenal kok. Mun setan dia tak kenal. Mun tukang tungat tu dia depan. Kadang-kadang pun ikut cuma sebatas depan baru norok patoh. Lebelan tibi si tungat tu. Lebelan tibi situ kan. Lebelan tibi. Ada sekeluarga tibi situ kan. Ya Allah. Kaisa ni dalam Al-Quran surat Tabbat na. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahabi wa imra'atuhu hammalatal hatab. Tetapi ni Abu Lahab mak. Dan Al-Quran ni kah hammalatal hatab. Napa muncara ator muncara makna jujur ki hammalatul hatab tukang sari napa tukang pekol kaju tukang songkol kaju tukang pekol kaju tukang ngiban kaju. Padahal ba'dul mufassirin di sebagian ulama ahli tafsir ada buaki hammalatul hatab ni ke an-namam. Napa ke an-namam hammalatul hatab ni ke an-namama an-namama. Jadi saya maksud kalaban bini na Abu Lahab cukan saya mohon ancam teti ahli neraka.
Sedang Allah Subhanahu wa taala panaka bolana bini Abu Lahab ni kahammalatil hatab. Napa tokang tungat tu? Maknana annam mama. Yumpama aki pada naben hatab. Napa hatab ni kan maknana kaju. Hatab ni kan maknana kaju. Napa pas kemperaki pada akibi nikah, bolana sejelas napa tungat tu nikah kan sababun lil adawa kan ini. Sababun lil adawa. Tungat tu nikah kan teti sabab kangku teti sabab dak kepersetron, teti sabab dak keperseteruan. Orang lain bisa tokaran. Orang lain bisa tokaran gara-gara tukang tungat tu nikah. Gara-gara tukang tungat tu nikah. Negara Kulaban Sambian ni banyak permasalahan. Mereka banyak sih terjadi karena tukang tungat tu ni ke. Tukang tungat tu ni ke, provokator, tukang tungat tu ni ke. Bahkan tak kun cuma teti sabab persatruan, tak kun cuma teti persatruan. Napa? Ya tungat tu ni ke mak. Balik bisa jadi saling bunuh mak. Bisa jadi saling membunuh. Orang si celakar tandi salah, orang tandi salah, orang akor tandi salah daripada tidak salah. Naging datang tukang tungat tu, ikebiyaki salah. Entar kasih ang, lekan mau si A jangan kacacai begini, yan ban si B. Nah, diki entar kasih B. Ngecaca si A, mencan si A begini. Ya tokar orang ni. Mengkana kibun berdebar kabar napa saos. Tore sare somberna. Tanya jelas sah. Coba ada Pak Likman Telik. Coba ada Pak negur ban seromben. Coba ada Pak napanya laki seseorang. Tore mun lakar nyata sampean mangkiip permasalahan dari setong pengabaran sekorang saya, nah, maka sampean sehari kelu kabar nikah, sehari kelu kabar nikah kabar lakar betul ongkuan, masa mau lakar cet ongkuan, teti aku leban pajangan andi teretan Islam, teti aku leban pajangan andi teretan Islam, kau cuba na teretan Islam aku leban pajangan nikah caca kau orang, teti napa sampean. Hingga tenggang kuru banyak acaca, akhir tak ada sekacaca. Jadi iya sana. Nanti boleh selalu meringati karena nikah pengajian banyak dari frekuensi na 2 meteran. Kan ini dalam frekuensi 2 meteran nikah banyak tukang breaknya, banyak tukang ngebreak ke kana. Berbicaralah dengan kontrol, jangan lepas kontrol berbicara. Pembicaraan jangan lepas kontrol. Ku nyambi cuba kabar TV, janaban, tapi membah nyambi cuba kabar TV, alibat ke orang lain lah ni saya. Jadi tungat tu ni ke benikun sababun lil adawa, bani teti penyebab persatron, permusuhan. Balik juga kan bisa kalaban kital. Kalaban ya saling bunuh ni kala, saling patih. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi tidak remah, mun lakar nyata-nyata hataban ni kaya makna aki tungat tu karena menimbulkan kepanasan. Kan kaju juga menimbulkan kepanasan. Kaju ni kan nimbul lagi kepanasan kia. Jadi awadiin apoi iqadun nar panekengki dari hatab ni kan. Tifa sara bi manzilati iqadin nar tungat tu panikah padana ben kelas seorang ngodi apoi kan pas
inya mihammalatil hatab ni kan tukang tungat. Nabu bini Nabu Lahab, bro. Bini Nabu Lahab. Pahabolong ben lakin ning neraka. Aro kasalahan na lain tada lain si raja tukang tungat tu. Bolan tukang tungat tu. Nauzubillah tsumma nauzubillah min. Nah tukang tungat tu ni laku bila jaga diri ko purna aroba motak. Tukang tungat tu ni laku bila jaga diri ko purna ni kamu aroba napa aroba motak. Fa ammal ladzina ala suratil qiradah fal qattatu bainan nas. Lain tukang tungat tu. Nomor 2 dan saja kabul Allah. Wa ba'duhum ala suratil khanazir. Nomor 2 umat Kanjeng Nabi jaipun Kanjeng Nabi bekal padang pola kesalahan karo kakalerona selakon ini itunya bila aban keluar sampun lestari kiamat pun la sampun rosak kapi pun la rata kapi keberadaan pun lemari sempur ben malaikat lemari rosak dunya nikah maka manusia keluar dari kupurna macam nomor 2 ala suratil khanazir atas ropa babi. Ropa babi. Ropa celeng. Ropa babi. Dari ma babi ya nyot rola. Nyot rola. Lu, ya Allah. Tante kesalahan abak. Sebab padang tukan Allah ni sebenarnya. Tukan Allah ni sebenarnya. Selain diri ropa motak, ropa celeng. Ropa celeng. Ropa babi. Babi hutan. Ropa babi. Pasera orang-orang kasebut semon akibat perilaku, akibat pola amal sekurang fokus ning itunya muncake diri ko purna ko laku aroba celeng wa ammal ladzina ala suratil khanazir. Napun orang-orang banyak mereka itu yang napa ropana se aropa celeng aropa babi fa'akalatus suhti wal kasbul harami mithlur risha. Jaipun tidak lain si aropa celeng ku laku orang si ngakanan haram. Si ngakanan yang makan makanan haram. Itu termasuk ya modern Islam makan babi. Modern Islam makan makanan yang diharamkan. Makan babi kek, makan apa? Kan nyata-nyata diharamkan dimakan. Leban sampean orang Islam silakar beda atur nikah. Tarjukan wal kasbul haram. Tada lain niki banika orang seku laku jaga diri kopurna nikah aropa babi. Tada lain orang se akasapan haram. Termasuk mithlal risha, termasuk umpamana orang se akasap riswah. Napa risah nikah? Suguk menyuguk. Suguan. Suguk.
Orang si nyogo, orang si ngalak sogo, ya pada lah. Ar-rashi wal murtashi, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang si nyogo, ban orang si ngalak sogoan di neraka. Mungkin kamu mak, orang nyari lako, sebagian kimun ring tani mi pindah aman, tau sagu nyogo. Mundring tani mi pendenan, tau sagu nyogo. Tapi mundring geng orang nyari lako karena hasil pagkatahon na. Mun mangkin ni masuk ke kedokteran, masuk ke napa na, ke kepolisian, masuk ke mun tidak sugu nembobah tak deting. Jadi ada orang si nyogo, ya neraka kenang na. Orang si ngalak sugu na, ya pada ke neraka, pada neraka. Terus suksesah, terus tetia pemimpin, terus tetia ketua, nyogo. Main guk sugu ni. Lakon setan ni. Jadi kasapa si haram, ben seekakan kakanan haram, kasap haram ni ledu kali mak. Kasapnya sudah haram, hasil daripada kasap kalau dinikmati jadi makanan, jadi minuman, jadi pakaian juga jadi haram. Apa tompo saja tambah. Pokoknya gula ko orang yang ngakanan haram, orang yang akasamaan haram, kaya di ngaki, saya akasapan haram, saya ngaki, tukang proyek re, cetot ya, cek teng-kunteng. Muntro tak arop aceleng ku laku ting cekeri kopurna. Cuma tak arop aceleng cekeri kopurna. Arop aceleng, arop babi cekeri kopurna. Lah ni tak terus saja tori selamataki ku leban panjenengan. Panika ampun lah. Datai debu kibi Rasulullah, nyatai debu kibi kanjeng Nabi. Asyaratu asnafin min ummati. Cik kanjeng Nabi nyataki tang umat jadi ya tang umat. Tukang tungat tu jadi tang umat, tukang akan haram jadi tang umat, tukang akasapan haram jadi tang umat, teti wongpong tang umat kita mate. Tore kuleban panjenengan sadar. Tore asapora deka Allah atau pedeka Allah ambuin perbuatan haram ben kasap haram manika. Kemuka teti manfaat atau barokah, insyaallah sisa terasa bakal terasa kina dari yang ketiga dan selanjutnya 1 dan 2 sudah, 1 dan 2 selesai, tinggal 3 ban selesai ban sisa terasa sampung laku neng frekuensi terwaktu sepada. Kemuka pun apa sih bisa sampai aki pagi makan, abek tak manfaat, abek tak barokah. Abak tak manfaat, serta kun cuma lebetan akin ning telinga, dan kun tak cuma lebetan ning karna, tak cuma lebetan ning pangiding, mater pangiding kuleban panjenengan, tetiasa bepe ateh naten kula narema daga setajana. Amin ya rabbal alamin. Wa la takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Yang pangeran singa bancik papa deban orang sekun cuma ko ngaku ngiding, ko ngaku ngaci, tapi ternyata ben tak ngaci. Dan tak ngiding ngaki seongku mau sampai tak ngerti nah sampai tak bisa beramal. Kalau ben panapa sih harus diamalkan dari si ampun lai kaperang panika.
Saborana wallahu a'lam bisawab. Joko bagi sakaintoh ireng perpangkian nikah tetap kalaban doa areng sareng bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma hadina bihudak wa la tuwallina waliyan siwak wa jalla ma yasadu fi ridak. ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا. اللهم اجعلنا وزوجتنا وأولادنا من الصالحين. اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة وأعذنا في الدنيا من موجبات الندامة يوم القيامة وخفف عنا ثقل الأوزار وارزقنا عيشة الأبرار واكفنا ما أهمنا في هذه الدار وفي تلك الدار واصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة. اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة. اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Epaenga repen are ecek acek ta remare nyare se wajib isare tengka pekus maapukte faham deka se esare sabab pebersena ate batang ilmu se nirae de parenta pekte atam beseken tale ngampel ta cot locote persatuan sangat soce karena ilmu senale ontong banyak orang saleh seandi belas ate ontong banyak orang saleh seandi belas ate dek kasih putu mikere kosong ate sajan terang ngate alaksana akibakte setan nafsu cetorote 371 care. Selalu apa kurang lebihnya nyono maaf nyono sepora pangkilaku waktu terkoresi sepada as'adanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berparlon sama Nafir.